Mahamaya constituency angkang COVID-19 prim ki pidamahut em lunsing teron chithurun plutsi COVID-19 prim ku pia phansi kachipi kenang sotma puthak adon than pariteka Pirthia dang pi katihurnut COVID-19 ke sovur kangdang nang jum chatlu poi phitsedami e prang ke bang journey bangso ke sopen kachpa jogdun thekja phanpura ok pran ke lang asai kama hin pen COVID-19 prim ki pia sai dingpon bomlu Adon dam pen bangso ing prim ki pi pini pen karbiang long adang pi tame kapang cheng ponason thaksi Mahamaya MSC constituency ke parlo longta arong la pen adon dam si bangso ing prim ki pi ponasai dingpon lo Pini bangso COVID-19 prim ki pi ponasai long karbiang long autonomous council em lunsing teron me thang chi thordun plutsi arong la pen ahem COVID-19 prim ka chi pi pon akenang sot la pen mania bang jongsi ka chi pi pon pe do kok lang pulote mo phi the dunga ke sung katura nang do kok ji polam the he hui rada tuma phan than paripon La solong Asha nurse la pen BJP song claim bang tu bang ke tu chirap chetu pensi COVID-19 ke song prim ki PSI claim pon lo News Desk report Karbiang Long Live